Kamighalia kalasaki ke jingkiu ke bestat bha hakini ki pras namba ke National People's Party ke lasensyar ke jela ong National Vice President ke NPP ba sngoba langthar haba ai jingkran ha ke jingyalap election na ke benta kortong ke NPP ha ke shillong lok sabha by election u Dr. DRL Nonglan ha dihar sning ribhoi uba sngoba langthar ula ong ru ba ke jingkala ha ke jela ka pau shai ha ki bebun ki benta kentup ha ki surok ka kwat ka kya ka puli ki jingele kai bat ki kam jungok kai perthe ula ong baswang senam arajar khatra jidon ki project surok ki bakot da ki spa crore tingka henry menta ka sorkar pedeng kalamang da ki 1000 crore na ka benta ka Meghalaya udhar ula kedauru badang shen menteri ka sorkar pedeng bakmi ya ka road transport bat highways unitin gatkari ula bu ya umaunong rem ya ka project ka bakot lai 1000 crore bat ula penbenaru ya ki project batamai ki bakot syakalai khendai 1000 crore na ka benta ka jela ulaya thoru baha kini ki kendiat sngi blalet hadu nyo hadu prangot ki menteri ke sorkar pedeng ki lawan seshellong bat ki la ajing ya ro ya ka Meghalaya kum kawai na ki jela ka ba pendan kam hok ya ka pisa jing ya rap na ka sorkar pedeng ki perok udun borong jong ni katan kamtam na kasnong dihar bat kiwei kuan na kuwei snong tapi jing kublai berkerpang trai hanap ai kerpang yau emeli buron borong jopi badai begitu hot age po rijai tia u doktor bom yo to nurong ba kat bulai u bom bai lahi pa po assembly ru bom daga 6 bai lahi pa po meeting ru bom daga 6 bai tengah ai ke jing ro bagi kamu si pilayo si sya yo nong yang lamu batibit hakileng maro nilai elo perlu geduk senam ahjar pra hagar tatrai kamrit mengai doktor hadai we are best friend right from day one aku boleh si bon doktor kejing lak lebih mak pelung pelang yang meeting ngasal tu adu mening hakor bawan lak kelilor ni kumnu ga sini konsumsi tedon ngoy bong yang meni doktor mata kesini batu kan mikla long naik li meeting saw matkani kata kade ka dak jong ka jing tres tom ha kabede baru ban penjok don boromio MP bay jong MP candidate tangapat barkani la dai live li meeting artinya de long jai tia to step namar barok ke li MDC jong ka party bat ki party men's party women's bat ki youth ni kremia tia so doktor na mata jong Tekata kadai ke daw sangkat dipet ka parti menta kenti ka phe ka phomut phomai kat subi ai nama dolu lomba menu beken pedeng brom ka Krishna ru lomba song kenawa imat ki kwa nga banwang kerpang ndeng menta kompi election man nak menta ka jingpani ni kesok sino di man tengah kwa banya tu di kam di kwa UMLA berumrung jopi ulak penduk tiak yang ayo yang cip besar naduk pini Ibrahim ada. Tongin lagi hakti. Doktor bomuan itu di kodik doktor bom. Teng ngating duan kamera jonga. Marisen bukan suara bagelis kami kan itu. Mana kini Islam beladep, ibanai beladep. Di kumur lak dan penkongu yo prime minister tang to prakdai mai wan seperti lawan rahado umakhat lai kat sau di skim so kali tayo joki tunu bro panang sija to wan sing hakaw ni siyong mak sok kana ayo tengah kwak sa hospital di babaw katari mak ko muatip ka kambing MCH, doktor ngatin kan itu yang ngaku ibu itu kan itu. Uni bro itu yang kumio, unju itu yang berayo. Hei, utau dengan melinjopi di dalam pasta. Ketampak tip dengan pada verify tip layon pada dia mentau lah penghuri rasa ke sport stadium pak. Hanya kata klub itu kan bangati minister kata layon dengan bakal kebasan rumah. Kita kidai kirutrei. Kita kidai giriu shempang
kita ginong yalam ke pasisya. Habang ikot kinong yalam ke ijay beriu. Ngan itu bika point number 1 ini dan pengklaim swa ya ke developmental activities hakan nukuno jak. Habang iyo ni ejay ijay beriu ni ejay gari kejongi. Ni hapen klaim saya gari ke dustur. Ni hapen skill mi ke chongkha chongman. Haburo mi ki kor ki khai ki ma ki walk. Ni hablong ki tibru tiblai, ni hablong ba tip kinsai ka tit pana ka jong. Ni hab ai bori ki dong ba snong yo sna song ye ki dong ye im ye ki da roi ki no no ki lata. Kata be ko fasted ni de bandai. Hane de ko burong don katu bani ki political party. Kaktin na kumway, kakam na kumway pa. Dahil nakata kadawan niya po ya pi harilong jay tiyadong ni. Ngidon kumbalay lak botam. Minta ganti in short. Ngin ay minimum 60% yung doktor di ara ng wet. Hindi kang harilong jay tiya. Yung otang katagaway. Ngarawan lor ni mang nakapors po west ka Silver Line District. Nang tele to doktor di West untuk don burong nga ati di katao. Nang tanga wan sa seribu ay tiyo ba det. Naglam siya niya kang doktor bom kang ba sa teng dia truk bahek ko ba. Hanay kay ko susuk kam ka ko boriyo no pay ba no kraso. Kung menta tandong na hagilit bag MP ke party ke batray de kam ke baduna ka tin si pay ba no. Ka party NPP ba player ni kiway political party nga tu ya pi. Ka party ka mong tuyo por bang singap ikdiktin kahit beron disrok sa iyo sahat. Naman ngibon kampan tre. Ngibon kampan duk tiyak na tama pendap at pendeng yung duk yung sok ya pi pay ba ke baik kijong. Pay unong nila sa bibiro don korban jubah bla bla undo na. Mbay bengiting. Naman day giriu tre ni jubah ke bigay ng jubah. Ngimday mencoba bakal kembali Indonesia ke Pordo. The first time of its kind in the state of Meghalaya ano bang iya state. Ngimday pengaruh ng sorkan na yaw LD. Ngakwa ba niya turi biya ka jing sisa. Langapoy niyo kung haka road sector. Mtibsyo matswa arza kapra. Hindu yung aslo kita tanda kita gisok mapoy kan kispa kuro. Manta pakat subipay di gipopo haja kuro. Nama ke sorkar India kala asang sundung berome ke sorkar dumi. Kadang tahu gawai. Dan pipet manta po sosial media biga ik na Indonesia. Hagin ibanay bala adat. Tanga po sipo kasang sini. Kiwang nyaw prangot union minister ke sorkar India ke jomi. Kiwang court ik meeting, kiwang review ik meeting, jong kiwang northeastern state hapo silong ke jomi. Kakubor ke bengiyo na gini union minister bareng jomi. Kiong ba kami Meghalaya ke deka way deka state ke batray hoktam deka fund bingai po central ko. Day na kata-kata. Kung di kan sorkar ngilipan tek keroy kapal, kami nagsuntur yung Union Finance Minister Berlundong. One kali Chisiswa, Uli Foundation lahir aku. Mari Uli Foundation de integration ko alam patsalat ko lahir aku manay. Nagpunta ako state batreho. Ngapay beron katu kalibat di development likan road sektor na ikan so. Kat bila alat penting sekali. Ni don purong kung state. Handa ini kren fokus tangi ke surok. Ni pwede ke health sector. Ni pwede ke education sector. Ni pwede ke tourism sector. Ni pwede ke sports sector. Namalangay ito baru ni kamu ba kansakola sibit. Kapor. However, kapra for reforming governments MDA 1 ikot. Hangatu kapor.
Ka budget yung ka state government kanentang kumba kendai haja kurutang. Hanya yang sorong mani tu di paibat doni. Minta ka kumakan nang ni hadir pras nem riu sana. Kala cross lai pu haja kuro. Mana yang ada? Di kam ko yang ada pada sarkar atre yang beri menteri. Dan ini hektin kapa hero. Lalu kam don ke budget kam reflex. Baik mana kini? Kinohi kaki ki barabo ki ra ke black flag ki ra ki bijing ki ba pli ha dan ka pun bijing ki ngamong bukan dai. Dai kami ke sarkar mpi ba sim ye ke decision is a tough decision. Kumba ar pulai hajar kinohi kai. Sarkar ke ba ye ke pay structure ke joki kenam gimbe ben sa iben kumba jolo ki por men sa. Lagi pa ye ke sport sector. Hapo ulus ng Thailand mga bakla. Nila panday ka state ka way ni kisir po ri India ba bondo ki football artificial turf. Sa kaway pat ka bangidon hakri do. Ka football stadium ka ba hedo ang India bro ko wi. Kada hapo mo kanudang tre ka kumulong ta ka ba news pa like ko kulo. Nila ni dagi news. Ni kan fokus ang kusuro. Ni fokus ke yudomi. Nanor kata lebih baik ke tourism sektor le. Ke kam jokai ke department bapak ke kam jokai kyo. Hak por mga long MLA second time. Swaw arjar kat pramo. Ka budget ng tourism kam jo po itang 10% crore. Hare nadu arjar kat prasen. Kabrunaro di haja kurman losna. Haka tu kepor itu begitu korki homestay guest house. Don tangsan spatli in the entire state. Lamba ka subsidy in the form of subsidy support government di nong kidawi. Kat kumbarong manta kim slam so kim poi sa kasan hajar pili. Dan kung soto kyong balay ke sarkar ka fokus ya kani katem kaput ka fokus sa tourism sektor yo ayo ye katangan benefit maka simpoli pi besuto ka simpoli pi ngani to ang example berita na do arja ka kaprahado betangan di transport minister. I will give proof to that also.